Zibhlungu ziyadabukisa izindaba ezingena njengamanje mayelana nalabo babona esithomeni sakho, ikakhulukazi iphoyisa lelike lesifazane esesithomeni sakho sesikudla, okubikwa ukuba-ke lizibulele kade liqeda kuthatha impilo yalowo oyilisoka lakhe, kanti naye futhi oyiliphoyisa. Ngiqale ngobingelele, ngikwamukele le channel eMaSweet Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika, ngicela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqeda ubale ivideo, ushawu like bese-ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu kwivideo namhlanje ngize ngodaba oluthinta lezi thandane ezimbili oyibona lapho esithumeni sakho zijabule zinje yayazi. Ibhlungu-ke indaba evela ngazo ezithi-ke kazisekho emhlabeni emva kwesigameko esenzeke endaweni yaseGauteng, lapho khona lezi thandane ezimbili ezingamaphoyisa omgwaqo kade zihambele after tears party yomunye wamaphoyisa bebekade-ke besebenzisana naye. Kubhlungu-ke ukuthi-ke nabo bobabili-ke laba bayizithandane bagcine bephelele kuyo leyo ndawo ye-party. Zithi-ke indaba-ke lezi zithandani ezingamaphoyisa zombili bezikade-ke zikule ndawo, kwase kuba-ke nokuthi zibe nokuhilizisana ngamagama ngaphakathi kule ndlu oyibona-ke zikuyona kuleyo video yakho. Zaba-ke nalokho kuphikisana ngamagama-ke njengabantu abathandanayo, base bethi-ke abeke bephumele ngaphandle beyoyilungisa khona-ke bengaze bebonwe abantu abaningi. Kanti mangabe bazothi mabefika ngaphandle, lo wesifazane afike-ke acasuke kakhulu ngenxa yey'nxushunxushu ebezikade-ke zenzeka sebengaphandle bekukhuluma nokuphikisana ngamagama. Wabe-ke sethatha isibhamu sakhe-ke esesibhekisa kulo wesilisa, wabe-ke esethatha impilo yakhe emdubula amahlandla amane ngey'nhlamvu ezine. Uthe mangabe seqedile-ke kumbulala, wasethatha isibhamu esesibeka ekhanda lakhe, wabe-ke naye esithatha impilo yakhe. Njengoba ubabona-ke esithombeni sakho njengamanje, bekuyimizuzwana nje embalwa ngaphambi kokuba kwenzeke lesi sehlo. Awubheke nje labantu bebekade bejabule kanjani, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi-ke iy'mpilo zabo useyazibiza uziletha-ke ngakuye. Besingakazi-ke nokho ukuthi-ke iyiphi imbangela eyenza ukuthi kugcine kufike kulesi senzo, kodwa kwenye nje amavidiyo esithe sayithela kuyona ku-TikTok sithola ukuthi-ke inxushunxushu iqalwe-ke omunye ejolela omunye. Nganza kwethu ngicela ukuthi-ke ngigoqe lapha le video yanamhlanje. Uma ukuthi ubuqala ukufika, ngicela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe, uyalike bese uyakhomenta. Sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.